Pozdrav svima, ovdje Aleksa i Milica. Danas, kao što vidite, ja sam došao Dead Note. Super! I niko neće da mi uzme. Pusti to! Ok. Milica više neće biti u klipovima ako mi ne vrati. Gdje je naš tebe? Možda mi je ispod. Ljudi, gdje je? Evo ga tačno kod mene. Da, baš dobra fora. To je lažan Dead Note. Kloni. Ne vidim da li je lažan. Evo je, vidite. Crkla je... Crkla je to zahvaljujući mom Dead Note-u. I neće više biti Milica u klipovima, to ja sam sada glavni, la la la. I to je bilo to za sve ovo. Pozdravite se, svi Milica više neće biti. Sada će biti novi snimati sa mnom Dead Note.